Chukla chelo negi kanya wadiga machielo to yudo hinyruok to kweth njore monjo kambi kahawa ma nyagirito e gwenge ma Kimilili. Achijego wacho ni bende ni nyokwalo madirom magunde 15 mag kahawa. Jodak ma Kimilili okwedo tim makamano ka giwacho ni medruok osebedo e timbe njore gwengego. Kalore gi ruoth ma Kimilili Rural Simon Juma, obila osechako timo nonro mar fwenyo achije manotimo tim makamano kendo mano ni weg kambino oyudo ratiro margi. Juzi wameingia hapa Chenjeni wakaiva kahawa. Kila mahali sasa kahawa yote inatolewa hapa inaenda Uganda. Na kwa boundary tuko na askari. Wanatoa hii kahawa inaenda Uganda kwa nini na askari wa Kenya hapana weza simamia hii mambo. Mimi naishi hapa kwa barabara, soko iko hapa kwa barabara karibu na hii factory. Masaa ya saa 6, saa 7, saa 8. Pikipiki zinakimbia kwa hii barabara. Magari inapita kwa hii barabara marori. Ukielezea